Abunge bonthe kenda ba Meru batethirwa bari muchemanio juria juitini ngavana wa Meru Jumatano ya tariki 3 bakiaria na njira ya mwanya na Wero TV batongeretwe ni mukaririgite wao uria ni mubunge wa Tigania West Dr. John Mutunga baugite ntuko ya Ramisi ni ntuko yao guikinya mbunge na kuo ubationora nkurukine bataririte kurega kunganirwa kwao ni njira iria itumiri kubeta muchemanio jou. Boniface Mwongera katutaririe. Na bunge bonde ba kaunti Meru batongeretwe mukaririte ngwataniro Meru Parliamentary Group Dr. John Mutunga ibogete batita kire mheshimiwa joro gavana Kara Mwangaza abetite ntuko yauke kiri tumithatu bira kwethura bagita baruga bwa mbere gavana na betiri nyakwethura baterera ko batumira ntume ko bagwa tugeni ukorokira mitando ya Facebook na WhatsApp maindukira jo tuko nontu baruga shongo shambere kwetho shibakinyira mathene jathithano na dhasta mwendejo ntuko narua kuni menyere mbere kuma mtandaoni na baruga mbere tio kuri na copies bwagu kia kijirio baruga ngi andikirwe kana ongerwa copies ali baruga copy yani yirewe ye kwa ukinya uru le office uru nikinyire yankwire ukinya nango tuma baruga kwa uru kwa mikiria reply. There has to be a line vile mjumbe anafaa apate barua yake. Haitakiwi kukuja kwa mtandao kwa WhatsApp na hiyo. Hata hiyo nilipata kwa Meru Professionals. Barua hiyo inafaa ikuwe confidential letter. Na undi mpronto aburi ndio karandi kuna uwe itukwenda wa apologize kila mtu Meru community kana Meru kwa jumla ubaire no ulelwe pura uwire utaichi gutikia ngwataniro ya kuendelea ngwataniro ya Njeri na consultation nonto tuina chairman wetu Mheshimiwa Mutunga, tuina deputy speaker Mheshimiwa Kadhuri Murugi ake agudwa no kedwa ari in session for example edwa no kedwa ari senate ari speaker ntukwe kwa karatia kenge baruga batumba gota mheshimiwa kiri karobia gavana kana gavana residence na kweno bisi cha thirikari ili batere kuthithikira nteto eje uni ntekwiwa nkenganirwa twitite aria muntu akalaga kana official residence niontu kuri na guntu ko kwinge tumba kuthithira mishemanio ta mahoteli kana kinya board room yawe ya munyari ngabana utira tutakwa muchi ya kile twari ngabana utira tutakwa muchi ayumbe bati kwa respected paka heshima ujumbe ya Nairobi kwanza kuna mjumbe tuna mbunge yetu hao na tuna boardrooms inyingi mno kwanziri yao tumenyereti mno kweta michamanio ne official residence ya gavana ntetwa michamanio ne official residence ya gavana kairi tuiche gavana na ofisi aina boardroom nene na kinya okwina gundu kwingi tungochemani na bakenderea kuthombero litonkoroki barua kiume iki bagwatikene obobwega nonga gavana bange ntukwenge arafu ashokia bete kuona ntirukira ngwireo rekira on the paper kana mantu aya bangani pita kutukungi kinya kwenda ngwatanira ukombeka kabati ochenjia riri akambita kairi ambitite na ntuko kana igitarira ja ririo uni ngeta mucemanio jwawe kumuthikira na ntu kwenda twita ngugi twinde tuli amwe. Hatufai kulaumiwa sisi hatujawahi kukataa kukutana na governor. Unajua ni date ya governor ndio hajawahi kupeana vile tunaweza kutana pakewa maybe around 6-7 days kakibanga mtu no ambe ku show of mantera bangite mwaliko yoku yoyo irumi mbere otamba kuvira na biso bweto kavaleki na batiri weto athiria nwe na grupu ya MCS athiria nabo na otera choko munya kirumi kero mbere mwe tethiki nde weta ovire yau mpronto aburi atena ngwena uwe nawo kaga ngwena uni na nkorokie John na thirikari kuno kwa imara ontera wete imara ni kinele otura no nga yore uru ngayo nyambene no kiri mara akaina mirankia shetiania nkia siembe na nkia sementi na tariki 22 January ekata ntu kiumia ile ngatekere mene kwa ngai na ntu Meru weather report antu Meru nkora kone kurira
antu ba Meru nya banti kwaria nkora kono kurira no ntonda batira nkoro ri andro kuiria ko nkoro ni kurira ina kero ke kiteba ile ku ntaisie Kimeru ku antaisie ni onkeri endo nkora kono kurira ayo bunkoro ni kurira na nuntu naju mushemo nejo rali kureta mwebunge mone MCs na ndi gavana Karamwangaza na Jairi ethurire kane ajo na kwithura akiendelea ngugi ciawe kana ethurire beta kaire kiri ntukira baketho banganiritwe inde no mwanka ethurwa akierekithania jara bakurega nke report na Ntoshero TV kumajikaro ne bya bunge kengina ngine kithoke Nairobi beta Boniface Mongera.